osoo hin taane tokkummaa sooshaal miidiyaa irratti faarsuu osoo hin taane tokkummaa isa sirrii san jechuudha. Yoo jabaanne Oromoo yoo jabaate hin saalfatama. Oromoo yoo jabaate hin sodaatama, hin kabajama. Kanaafuu jabaachuun harka ol qabachuun barbaachisaadha. Yeroo ammaa kanattu kana waan ta'eef akkamiin tokko taana, akkamiin immoo dhuguma tokkummaa jedhamu san finna isa jedhuu fi halkanii guyyaa anarraa kaasee hojjechuun barbaachisaadha. Yoo an tokkummaa isa sirriitti amane, inni kunis tokkummaa isa kaanitti amana. Tokkummaa gaafa jennu amantiin tokko ta'uu miti, aadaan tokko ta'uu miti. Wantoonni gargar nu eenyu jedhanii jiru. Akkuma bifa keenyaatti wanti gargar nu eenyu nu jedhu jira, gargar nu baasu jira. Garaagarummaa keenya akkasumatti qabannee Oromiyaa akka gaanfa Afrikaatti ol baasuuf halkanii guyyaa hayyoonni Oromoos beektonni jiranis irratti hojjechuu qabna. Warri tokkummaa hin qabne xayyaaraan reebamuu, deessuu isaaniittu manatti ciniinsifatti. Kanaaf falli amma nu barbaachisu tokkummaa fi tokkummaa qofa. Warri immoo amantiin nu qooduu barbaadan abjuu fi kan qabne abjootu jechuudha. Nuti har'a miti bara Jeneraal Taaddasaa Birruu hidhamanii Finfinnee keessa turanitti Baalirraa masqalii mormatti godhatanii kitaaba kiristaanaa yookiin ortodoksii qabatanii kiristaana fakkaatanii ergaa barbaachisu mana hidhaatti seenanii itti manii jiru jechuudha warri musliimaa. Kanaaf sanirraa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Waa'ee tokkummaa baay'ee nu rakkisu. Kan biraa hooggansi yeroo ammaa Oromoo kutaaf amantiin lagaan qoodee bulchuu barbaadu hooggansa abjuu kan qabne abjootaa jiru. Kanaafu akka Oromootti wanti nurraa eegamu tokko ta'uudha. Dubbanneerra amma duras dubbadheera, warri ana duraas dubbatanii jiru. Otoo gaafa Wallaggaa fi Gujii komaandi poostii itti labsanii maqaa waraana Abaawoo Shaneetiin lafarraa ilmaan isaanii duguugan Oromoon hundi birmatee har'a kun hundi dhufu. Waa hundumti isaa dabaree eeggatee dhufuun hin hafu. Mootummaa fi harmi yeroo isaa eeggatee numa kufa jedha Oromoon. Kanaaf sirni amma keessa jirru wal nun shakkisiisu sirna abbaa irreeti. Nugusaa fi mootummaan garaagarummaa qaba uummata Oromoo. Nugusa jechuun kan dirqamaan si bitee of jalatti si bulchu jechuudha. Mootummaa jechuun uummata kan uummanni jedheen kan bulu jechuudha. Dr. Abiyyi gaafuma ol baan ani nugusaa ofiin jedhan haati koo ati nugusa torbaffaa taata. Gaafa nuun jedhan dubbiin nuu galuu qaba ture. Nuti amma sirna nugusaatiin bulaa jirra. Sirna nugusaa jalaa baanee sirna dimokiraasii ta'e ijaarrannee Oromoon akka Oromootti wanti jiraachuu wanti nu dhoorku hin jiru. Kan nu barbaachisu
tokkummaa fi murannoo qofa. Maal nu feesisaa asirratti wanti ani isinii dhaamuu barbaadu hojjettoota mootummaa taatanii kan quuqamni sabaa isinitti dhagaamu abdiin murinaa. Fuundurri keessan ifa waan ta'eef. Isintu hojii guddaas hojjetaa jira gara keessaa teessanii waan gaarii hojjechaa jirtu. Sabboontota taatanii mootummaa waliin warri hojjechaa jirtan dhiibbaan hammamuu isinirra ga'u san hunda dandamattanii abdii akka murre saba keessaniif ammas waan isinii danda'ame hojjedhaa. Kanaafuu wantiin isinii dhaamuu barbaadu akka sabaatti dhiifama. Dhiifama. Akka sabaatti maal gochuutu nurraa eegama? Nuti saba guddaadha. Saba gaanfa Afrikaattiyyuu sodaatamu. Garuu Oromiyaa keessatti of bilisoomsinee mirga ofiin of bulchuu dhabnee Baardaar irraa ajajni nutti kenname Oromiyaan akkasiin bulaa jirti jechuudha. Waan Baardaar irratti murtaa'etu Oromiyaa irratti hojii irra oola jechuudha. Waanjoo kana ofirraatii gatuu qabna. Waan tokko si yaadachiisa. Waan hayyuun keenya tokko dubbate isin yaadachiisa. Waan hayyoonni keenya dubbatan tokko isin yaadachiisuu barbaada. Hanga ummata koo irraa waanjoon gabrummaa gateetti isaanii irraa bu'utti qabsoo koo ittan fufa jedhe. Hayyuun keenya beekamaan yeroo ammaa mana hidhaa jiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa. Kanaatiif ummanni akka Oromoo gabrummaa baatee taa'e inuman jirre. Saba hammana baay'atu saba gabrummaa baatee jiraatu. Rakkoon keenya maal laata? Ofitti isaa deebinu. Rakkoon keenya guddaan fi inni jalqabaa of ta'uu dadhabne Oromoo. Of ta'uu jechuun an Oromoodha. Akka Oromootti akka Oromoo tokkootitti mirga qabuuf dirqama qabu bahee biyya koorratti biyya abbaa koorratti abbaa ta'ee jiraachuu nan danda'a jennee of amansiisuu dadhabnee yeroo hunda harka namaa eeggan. Kanaaf wanti kun hanga yoomiitti nu deemsisa jedhu murteeffachuu qabdan. Warroonni amma of duratti ilaalaa jirtan gama biltsiginnaa keessaayis hedduun isaanii ari'amaa jiru. Argaa jirtan. Yeroo kamuu caalaa yeroon itti hiree ofii keenyaa murteeffannu amma. Kana hin beektan jedhee osoo hin taane isin yaadachiisuuf jedheeti. Kan biraa warra Amaaraa warra argitanii nafxanyaa kanaaf ergaan an dabarsu tokko ni jira. Maal yoo jettan Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa maal jedhe isinitti fakkaate? Oromoon firan qabu jedhe gaafa waa itti galan. Dhugaa isaati firan qabnu. Otoo fira qabaannee gaafa Hasaasa irratti magaalaa Hasaasaatti maaltu ta'ame? Godina Arsii Lixaa magaalaa Hasaasaatti abbaa haadha ilmoo ajjeesan. Namni nu birmaten jiru. Namni abbaa kanaa jedhee
miidiyaan tokkos nuun gabaafne. Wanti sun soba akkan jenneef qabatamaan dhaynee arginee jirra. Argitanii gaafa galtee nuti firan qabnu Oromoo miidiyaa mas bahee nu gabaasuun qabu. Miidiyaan OBN inni biyya keessa jiru kun maqaa Oromootiin dhaabatee maal gabaasaa ture? Waa'ee nama 11 mooraa eessaa keessa Keeniyaa keessatti dhumanii waa'ee Alshabaabii waa'ee maarree haasa'a. Isa biyya isaa keessatti dhumaa jiru guyyaa tokko gabaaseen beeku. Hangar'aatti dhalli Oromoo sirna Minilik lammaffaa kana keessatti du'ee sharaan maramee gatamaa jira. Hamma manatti dhufee si ajjeesutti eeddama Oromoo. Maal akka ati eegdu nuuf hin galle. Kanaafuu qabsoon jalqabaa mana kee irraa ka'a. Qabsoon jalqabaa mana kee qulqulleessi. Gaafa kana siin jedhu nama ajjeesi, nama buqqisi jechuu koo miti. Dhugaa jirtu walitti himna. Dhugaa jirtuun waliin jiraanna jechuu. An dhugaan kiyya hammanaa, dhugaan keetis hammanaa, daangaan kee kana daangaan kiyya kana natti hin darbin sitti hin darbuudha dhugaan jirtu. Malee akkuma barbaadde sirra deemanii akkuma barbaadde dhiitamaa buliin jaarraa kana keessatti warri kun itti dhagahamu badeedhuma malee nuti fudhannee hin teenyu. Kana booda mootummaa Abiyyirraa an abdii hin qabu duras hin qabu. Warri abdiirra keewwattanii taa'aa turtan. Kan biraa Oromoo Tuulamaatiif dhaamsi ani qabu. Oromoo Tuulamaatiif ani Oromoodha. Kan itti dhaladhe Sikkoo Mandu. Okay? Maal jetti isinitti fakkaate nafxanyaan? ሸዋ በአማርነቱ አይደራደርም ጀዱ ሸዋ በአማርነቱ አይደራደርም ጋፋ አርሲን አኖሌራ ምንልኪን አሪኤ ፈርደገችሲሴ ጀዱ ሸዋት ገሌ ወሪ ሸዋኩን ምንልክ ዶስኬ ባሴ ጀቹudha inni sun seenaa darbe arra garuu seenaa biraa hojjechuun dirqamadha. Waa malee miti shawaa ba'amaarinatu ayidaraadaram inni jedhamee irratti haasa'amaa jiru. Tokko na dhiifama naa godhaan amantii kamiyyuu qeequufii miti. Amantaa biyya kana keessa jiru nan jaalladha nan kabajas. Haa ta'u shawaa yookiin immoo uummata keenya kan Tuulamaa kana sababiin akkas jechuu danda'aniif tokkoffaa alaabaa Minilik akka waan Rabbi samiirraa buusetti harka kaanii jiranii hanga bataskaana keessaatti jira. Alaabaa Minilik jecha Itoophiyaa jettu kitaaba Ortodoksii kana wal bira waaqni nuu kenne jedhu warri nafxanyaa. Inni shawaa keenyas isuma kana amanee fudhate. Gaafa kana siriin jedhu ijoolleen shawaa yookiin Tuulamni hundi keessan kana fudhattaniirtu jechuu koo miti. Sinii galee gaafa nuti dhandhee ummata kanatti buunu amantii kee tuqaa jiranuun jedhanii immoo nutti garagalchu obbolaama keenya. Kanaaf ummanni Tuulamaa kun dammaquu danda'u qabaata. Amantaan kan saatii biyyi immoo kan walii keenyaati, Oromummaanis kan walii keenyaati. Kanaan walii galuu qabnaa. Kan biraa tokkummaa Oromoo irratti hojjechuu qabnaa. Tokkummaa Oromoo eessarraatii jalqabuu qabna, ofirraa jalqabuu qabna siniin jedhee jira.
kan lammataa paartilee siyaasaa amma ala jiran jechuun warra mana hidhaan jirreen alatti Dr. Mararaan jiru, Jaal Daawud Ibsaa fa'aa jiru, warri kunis yoo jiraatani tokkummaan maal akka ta'e fakkeenya ummataa ta'aati ummatatti agarsiisa. Kan biraa hidhamuu hooggantoota Oromoo hundaa. Otoo addan baasiin Dr. Shuggut Galataa jedhee Dr. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Abdii Raggaasaa dabalatee kanneen akka Yaasoo Kabbadaa fa'a arras irran deebi'a. Maqaan isaaniiyyuu dhaamaan jiru jechuudha. Jarri kun hin du'anii hin jiranii waan beeknu hin qabnu. Oromoo nama keessan hidhame kanas galmeeffadhaa. Akkuma Jaalnadhii Gammadaachi buutee dhabamsiisuu danda'u. Amma ajandaa Yaasoo Kabbadaa badee jira. Eessa akka jiru hin beeknu. Kanaafuu duuka bu'aatii hordofaa nama keenya isa hidhaa jiru. Inni biraa garuma warra hidhaa jiranii kanarratti Oromoon amma maal gochuu qaba? Manni hidhaa nafxanyaa nuuf murtii dhugaa nuuf hin kennu waan ta'eef murtii dhugaa abbaan murtii ummata waan ta'eef ummanni kun qabsoo godheen waan baay'ee jijjiiree jira. Qabsoo hangar'aa godheen rasaasni ijoollee keenyatti yookiin qeerroo keenyatti dhukaate qalaa ishii keessaa saniin biqiltuu bilisummaattu biqila. Kana shakkiin godhina. Daawun Itoophiyaa jedhu jedhan. Jaalannee miti. Nuti biyya diiguuf guyyaa tokkoyyuu yaada sin qabnu garuu Itoophiyaa Oromoof hin taane Itoophiyaa Oromoof haadha biddeenaa taatee isa kaaniif abbaa taatu garuu har'as taatu daawun jennaan. Maaliif hanga walqixa nuun ilaalletti. Waa malee manni aaruu jedhe Oromoon. Waa malee miti Oromoon abdii kutee kan akkas jedheefi. Obsi keenya dhumee jira. Namoota baay'eef biraa dhabnee jira. Hayyuun keenya manadhaa jira. Beekaan mana hidhaa jira. Mootummaan kun mooraalii ittiin saba kana dura deemu iyyuu hin qabu. Mooraalii waa'ee haadha isaa nutti farsa, waa'ee dubartii nutti farsa mootummaan, waa'ee haadha dhugaa Rabbii kabaja takka hin qabu akka inni hin argine immoo qabatamaan nutti agarsiisee jira. Okay? Arginee jira. Haadha rasaasaan dha'ee ajjeesaa jira guyyaa hadhaa waraanni Dr. Abiy Ahmed. Kanaafi kabaja takka Oromoof akka inni hin qabne arginee jira. Kabaja takka haadholiif akka hin qabne ifatti nutti agarsiisee jira. Kana caalaa dhufee hamma manaa gadi nu fuudhanii manatti nu ajjeesanitti ummanni kun taa'ee eeggachuu hin qabu, waan danda'een mormuu qaba. Kan biraa ummanni keenya amantaa qabdaniin namni amantii malee jiraataa jiru hin jiru. Amantii keessanii gara Rabbiitti harka keessan kaasaatii kadhadhaa. Qabsoo keenyatti fufna, amantii qabnuun kadhannaa haa goonu. Kan biraa waan hedduu na gaddisiise ammas kan na keessaa baduu didee yeroo hunda irra deddeebiidhaan mataa na naannessu maalinni gocha dheengadda magaala Shaashamannee irratti godhame jedhamee miidiyaan buqqa'ee dhufee miidiyaan silas Oromoon miidiyaan qabu isinitti meera. Miidiyaan nafxanyaa bakka jiru sirbitoota isaanii warra argitanii warra taatota diraamaa isaanii hunda qabatanii gara magaala Shaashamannee deemanii fiilmii sobaa waraabanii ummata keenya addunyaa irratti akka waan ummanni keenya shororkeessaa ta'e xajjeessaa ta'eetti gabaasaa turan. Qabeenya barbadaa'e sumayyuu
ni akkasitti gabaafame qabeenya barbadaa'e. An kan nagaddisiisu gaafa saasatti lubbuun namaa akkas taate san miidiyaamti tokko nuu dubbate hin jiru. Kana caalaa Oromoo waan si godhanii si dammaqsan hin beekan. Dammaqi. Dhiifama. Gochi sun baay'ee garaa nu nyaate. Akka isinii galutti isinitti hima. Oromiyaa lammaat samuu ነው ይሄንን የምናገረው። በቀደም ሻሸመኔ ላይ ለወደመው ንብረት ያልመጣ ሚዲያና ያልዘገበ ሚዲያ የለም። ኦኬ። ከዛ በፊት ግን የኦሮሞ ህዝብ ከሶማሌ ሲፈናቀል አንድም ሚዲያ የዘገበ የለም። አይተናል። ብዘግብም እንኳን እንዴት እንደዘገባችሁ አይተናል። ሶሪ ዲፈማ bilbilatu narratti seene ይቅርታ እና ከአቆምኩት እጀምራለሁኝ። አንድም የዘገበልን ሚዲያ የለም። ታዲያ ኢትዮጵያውነት የቱ ጋ ነው? ለኛ ለኦሮሞ ህዝብ የእንጀራ እናት ሆና ለናንተ እናት የሆነችውን ኢትዮጵያ አንፈልጋትም። ምክንያቱም በቀደም ሐሳሳ ላይ እናት አባትና ልጅ የ3 ወር ልጅ ስትገደል ምንም አይነት ሚዲያ የዘገበ የለም። ያ ሰው የሞተው ሰው ኦሮሞ ባይሆን አማራ ቢሆን ዓለም ጉድ እያለ ነበር ያኔ። ኦኬ። ሞር ደግሞ ይሄ የተገደለው ሰው ኦሮሞ ሆኖ የሸዋ ኦሮሞ ኦርቶዶክስ ቢሆን ኦሮሞ እንዲያደረገ ብላችሁ ነበር የምትዘግቡት። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያዊነት የቱ ጋ ነው? እኛስ ከናንተ ጋር በምን አይነትስ ነው የምንራመደው? አይገባንም ኢትዮጵያዊነት። እኛ ኦሮሚያን ወደ ታች እየቀበረች ለራሷ ወደ ላይ የምታድግ ኢትዮጵያ አንፈልጋትም። ኢትዮጵያ ማለት አጫሉ ሁንዴሳ እንዳለ የብሔር ብሔረሰብ ውጤት ናት እንጂ የአንድ ሰው የነፍጠኛ ሀገር ብቻ አይደለችም። እኛ ኢትዮጵያዊነት የሚያስፈልገን የግድ የኦርቶዶክስ ተከታይ መሆን የለብንም። የግድ አማርኛ ተናጋሪ መሆን የለብንም። ይሄ ደግሞ ከሆነ ገደል ትግባ ኢትዮጵያ። አማርኛ ካልተናገር የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ካልተከተል እኛ ኢትዮጵያዊ ካልሆነን አንፈልጋትም። ገደል ትግባ። አሁንም ቢሆን ግን እንደ አንድ አገር ውስጥ እንደምንኖር ሰዎች ከሆነን የምንተሳሰብ ከሆነ የኦሮሞ በደል የኛም በደል ነው ብላችሁ ስትቀበሉ አንድ ነገር ኦሮሚያ ላይ ሲሆን ሄዳችሁ ልክ በቀደም ሻሸመኔ ላይ ሄዳችሁ ፊልም እንደሰራችሁ ኦኬ ሄዳችሁም የኦሮሞንም ዶክመንት እንደዛ ስትሰሩ ነው ኢትዮጵያዊነት እንጂ አማራ ተነካ ብላችሁ ያውም የኦሮሞ ኦርቶዶክስ እንዲሆነ በሚል በተልካሻ ምክንያት ዳውን ኢትዮጵያ ብለዋል ኦሮሞ የምትሉት ከሆነ አሁንም እደግምላችኋለሁ እላለሁኝ። ያኔ እኮ እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ እኮ እኔ እንጃ በጣም ያናድዳል። አንድ ሀገር፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ቋንቋ ማንም የሚሰማችሁ ሰው የለም። ኢትዮጵያን ህዝብ ከዚህ አልፏል፣ ርቀዋል፣ ሄደዋል፣ ንቀዋል። ህዝቡ የተማረ ነው። ስለዚህ ቆም ብላችሁ ብታስቡ አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው። እኔ ከሁሉም የሚገርመኝ የኦሮሞ ልጅ አስታውሳለሁኝ። የሆነ ጊዜ አዳማ በነበርኩበት ጊዜ ከባሌና ከወለጋ መጥተው ልጆች እዛ ስራ እየሰሩ ድንገት እንትን ይነሳል፣ ሰላማዊ ሰልፍ
ነበረና እነዚህ ልጆች እዛ ውስጥ እየተሳተፉ ምንድን የተባለው ከሌላ ሀገር መጥተው ነው እዚህ የሚረብሹት አሉ። ማን ነው እንደዚህ የሚለው? ነፍጠኞቹ። ከየት ነው የመጡት? ከጎንደር ነው ወይስ ከጎጃም ነው የመጡት? እነዚህ ልጆች እኮ ከአንድ ቤታቸው ወደ ሌላኛው ክፍል ነው እንጂ የገቡት እንደናንተ ከግቢ ውጪ መጥተው ቤት ውስጥ አልገቡም። ይሄን መቼም ቢሆን አትዘንጉት። ከባሌም መጣ፣ ከየትም መጣ፣ ከወለጋም ከአምቦም ከሐረርም መጣ፣ አገሩ ነው ቤቱ ነው። እንደፈለገ እየተዟዟረ መስራት ይችላል አይደለ? እሱ እናንተም ከየትም መጣችሁ እየሰራችሁባት ነው። አትርሱት ይሄንን። እኛ እናንተ መግፋት አንፈልግም፣ ግን እየገፋችሁ ነው። እንቀፋችሁ ስንላችሁ ትገማላችሁ። ወደዛ ሂዱልን የምትሉ ከሆነ ታዳሰኛ እንዴት ነው የምናቅፋችሁ? ገደል ግቡ። እና በጣም ያሳዝናል የእናንተ ነገር። አንድ ሀገር እንዳለን ሰዎች ሳይሆን የምትናገሩትና የምታስቡት ልክ ሌላ ሀገር እንዳለን ነው። እኛም እኮ ከፈለ ሪፍረንደም ጠይቀን በ39ኛ አንቀጽ መገንጠል እንችላለን። ኦኬ። ስለዚህ እቺ ሀገር እንደሚወድ ሰው አታስመስሉ። አመጽ የምታነሱ ራሳችሁ ናችሁ። ብዙ ነገር እናውቃለን። ኦኬ፣ ብዙ ነገር እናውቃለን፣ ግን ከተናገርን እናልቃለን አለ። ኦሮሚያ ወይ ደግሞ እናንተ የምትሏት ኢትዮጵያ ሱስ ሳትሆን ለኦሮሞ ህዝብ መርዝ ነች። እደግምላችኋለሁ። ኢትዮጵያ የምትሏት ሀገር ኦሮሞ በውስጧ ሰላም ከሌለው ለእናንተ ሱስ ልትሆን ትችላለች፣ ለእኛ ግን መርዝ ነች። ያለ ምክንያት አይደለም እንዲህ እያልኩኝ ያለሁት። ብዙ ምሁራኖቻችን በልታብናለች፣ ሃጫሉንም በልታብናለች እቺ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር። በምን? በነፍጠኛ ስርዓት ውስጥ ማለት ነው። ዛሬም ነገም አንረሳም። ያው ስለ አኖሌና ጨለንቆ ያለ ምክንያት አይደለም እናነሳው። ኦኬ፣ ውሸት ታሪክ ሳይሆን እውነተኛው ነው። እመለሳለሁኝ። ስሙ፣ ስለ አኖሌና ስለ ጨለንቆ ሲነሳ ያመናል። ምክንያቱም የሀያቶቻችን እጅ የተቆረጠና ጡት የተቆረጠበት ቦታ ስለሆነ ማስታወስም አንፈልግም። ግን የምታስታውሱን እናንተ ናችሁ። እንዴት በሉኝ? የምኒልክን ቲሸርት ለብሳችሁ መልበስ ብቻ ሳይሆን ስርዓቱን እያራመዳችሁ በእኛ ውስጥ ስትሄዱ እኛ ደግሞ ያ ነገር ትዝልናል። ኦኬ፣ እኛ አይደለም ነገር ቆስቃሾች ራሳችሁ ናችሁ። እንዬ ኢትዮጵያ የምትሉት ራሳችሁ ናችሁ። ሲጀመር የኦሮሞ ህዝብ ሀገርን በእናት አይጠራም። እምዬ የምትለው እናንተ ናችሁ። የኦሮሞ ህዝብ ሀገሩን የሚጠራ በአባት ነው። ብየባኮ ይላል እንጂ የኦሮሞ ልጅ ብየሃደኮ አይልም። ሲጀመር ሀበሻ ማለት ራሱ የብዙ ነገር ጥርቅም ማለት ነው። ሀበሻ ማለት የተለያዩ ነገር ጥርቅም ማለት ነው። ስለምኒልክ ደግሞ ልንገራችሁ። ምኒልክ ዲቃላ ነው። ኦኬ፣ አባቱ ማን እንደሆነ አይታወቅም። እናቱ ኢትዮጵያዊ ነች፣ አባቱ ግን ማን እንደሆነ አይታወቅም። ከዛ ነው ሀበሻ የምትባሉት። እና ብዙ ጊዜ ሀበሻ ማለት የምንጠላው ትርጉሙ ስለገባን ነው። ገብቶን የጠላ ነው እንጂ ሳይገባን አይደለም።
ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ 60 ሚሊዮኑ ይሄን አህዳዊ ስርዓቱን ይቀበላል ወይስ አይቀበልም የምትሉ ከሆነ እኛ እንቀበልም። አህዳዊ ስርዓት ማለት እንዴት ነው? ይሄ 5 ጣት ነው አይደለ? ይሄ 5 ጣት ነው። ይሄ 5ቱ ቀርቶ በዚህ ብቻ መሄድ እንደማለት ነው። እነዚህ ተጨክነው ተጨፍልቀው ተገለው ነው የሚሄዱት ማለት ነው። አይሰራም ያ ነገር። ይልቁንስ የሚበጃችሁ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ሆናችሁ የኦሮሞን ሀቅ መመለስ፣ የኦሮሞን ቁስል አለመቆስቀስ፣ አለመነካካት ይሻላችኋል። እናውቃለን። ብዙ ንብረቶቻችሁ ብዙ ልጆቻችሁ እኮ በኦሮሚያ ውስጥ ያፈራችሁ ንብረትም እንዲም ልጆቻችሁ በኦሮሚያ ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ እኛ ውጡ ግቡ አንላችሁ። ኦኬ በሰላም ከኛ ጋር መኖር ከፈለገ ኦሮሞ ሲገደል መቃወም መኖር አለባችሁ። ኦሮሞ ሲሞት እያንዳንድሽ ምንድነው ይሄ ኢትዮጵያን ውስጥ ያላችሁ ሚዲያዎች ራሱ የምትገርሙ ናችሁ። በቃ የአንድ እንትን እንዳለ የነፍጠኛ ሁላ ነው የሚመስለኝ። በቃ እኔ አንድም ለሐቅ የቆመ የለም። ያሳዝናል። ለሁሉም እኛ ዛሬም ነገም ይቅር ባይ ነን። ይቅር ብለናችሁ ልንቀጥል እንችላለን አብረን። ምን ሲሆን ከኛ ጋር ስትቆሙ ብቻ። እኔ እኮ የሚገርመኝ ማለት ነው አንዳንዴ በጣም የሚያቃጥለኝ እውነቴን ነው የምላችሁ የኦሮሞን ነገር እንትን መሬቱን ተወዳላችሁ፣ ንብረቱን ተወዳላችሁ፣ ሁሉ ነገሩን ተወዳላችሁ። ገባችሁ? ግን ኦሮሞነቱን አትፈልጉም። ቆይ ኦሮሞ ስታዩት ፋራ ይመስላችኋል እንዴ? እውነቴን ነው የምላችሁ እኔ አንዳንዴ በጣም ነው የምትገርሙኝ። እንደ የኦሮሞ ወንድ እኮ እንደናንተ አለመሆኑ በገዳ ስርዓት ውስጥ ስላደገ ነው። የኦሮሞ ሴቶችም በገዳ ስርዓት ውስጥ ያደግንና እንዲሁም ቤተሰቦቻችን ያሳደጉን በገዳ ስርዓት ነው። አንተ እኮ ጋጣ ወጥ መሆን አንችልም። እኛ የአባ ገዳ ልጆች ነን። ይሄ ማለት ደግሞ ፋርነት አይደለም። ክብራችንን ጠብቀን የምንራመድ ሰዎች ነን። አንድ ጊዜ እኮ ከምገርማችሁ የኦሮሞ ወንዶች የነፍጠኛን ሴት አታግባ፣ እንዲሁም የኦሮሞ ቀሬ የነፍጠኛን ወንድ አታግቢ ያልኩበት ምክንያት ያለ ምክንያት አይደለም። ምክንያት አለኝ። ምክንያቱም ጥሩ ጥሩ ነገሮቻችን ንብረቶቻችን እየወደዳችሁ ማንነታችን ግን ትጠላላችሁ። ለዚህ ነገር መብቴው ከናንተ ጋራም አለመነካካት እንዲሁም በቃ እንደዚሁ ተከባብረው ተቻችለው መኖር እዛው ማለት ነው። ለሁሉም በአማርኛ እየገባችሁ ያላችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደውም እኔ እናንተን ነው ማግኘት የሚፈልጋችሁ። የት አላችሁ? እና ዛሬም ነገም ማጬ እንዳለ ነፍጠኛ ዛሬም ነገም ለወደፊትም የኦሮሞ ጠላት ነው። ጠላትነታችሁ የዛሬ የነገ ሳይሆን ከወዳኛውን የመጣው። እናንተ ሰው ብትሆኑ ካለፈው ነገር ተምራችሁ ካለፈው ነገር ተምራችሁ ከኛ ጋር ሰላም ትሆኑ ነበረ። ግን መማር አትችሉም ካለፈ ነገር እንኳን። እስኒ ገለ
አንዳንዴ ደሜን ነው የምታፈሉት። እንዲህ በቃ ሲያስብ ስለእናንተ ማይገባችሁ ይፈጣሪ ያለ ያሳዝናል። አዘንኩላችሁ ግን እኔ ለእናንተ ብላኝ ኑፊስ ረኮን ቀቡ ኑሌ ፎቶቁ ደንደኛ keewwata 39 fayyadamne referendumii gaafanne akka oromiyaatti biyya oromiyaa jedhamtu jaarrachuu dandeenya. Okay, gaafa san immoo akkamitti akka jiraattan saba kan wajjin ammuma murteeffachuu qabdan. እና ብዙ አወራኝ መሰለኝ። ያው አንዳንድ ነገር ስሜታው ያደርጋል። አንድ ሀገር አለን አንድ እንትንን ኢትዮጵያ ምንዬ እያላችሁ ልክ የአማራ ሰው ስነካና የኦርቶዶክስ ነገር ብቻ ስነካ ሚዲያ ሁሉ የሚያራግብ ሲሆን ያሳዝናል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኔማ እናንተን የተፋውት የቱ ጋር እንደሆነ ታውቃላችሁ? የኦሮሞ ህዝብ ከሶማሌ ሲፈናቀል ነው። ያን ሁሉ ህዝብ ሲፈናቀል እንደ ቀላል ነገር ከአንድ መንደር እንደተፈናቀለ አድርጋችሁ ስትዘግቡና ቡራዩ ላይ የሆነ ነገር ሲፈጠር ደግሞ አካብዳችሁ የሌለውን ሁላ አለ እያላችሁ ስትዘግቡ ያየሁትለት ነው እናንተን የተፋውት። ዝቃጭም እንደሆናችሁ ያኔ ነው ያወቅኩት። ስለዚህ በጣም አዝኜባችኋለሁ። ብዙ ጓደኞችም አላችሁ። እኔ በበኩሌ ያው ኢንሻአላህ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ከእናንተ ጋር እኔ እንጃ ለመዳረቅም ብዙም እናንተ ለማሳመንም ከባድ ነው። ምክንያቱም አይታችሁ የማታምኑ ሰዎች ስለሆናችሁ ነው። ለምንም አትመቹ እና ዲፋ መናጎዳቲ አከሲት ዱበዴን ቤኩ ገሩ ዋንቲ ጅሩ ሚራ ኬሰ ሲገልቸ ቤታ ጋፈ ዋንቲምቲ ኢሳኒ ዋተኮ ተኤ ኮላ ካሰኒ ብርሱ ገሩ ጋፈ ኦሮሞ ዋተኮ ተኤ ነምኒ ገረገሌ ላልዩ ሂንጅሩ ከናፊ ኦሮሞን በከ ጅርቱቲ ኦፍ ደገቹን ቀብዱ ጀባቹ ቀብደ ሀርአ ጅራ ቦሩ ጅራቹ ኬኛ ረቢቱ ቤካ በከ ጅሩቲ ረቢና ከደኑ akkasi oromooti kan alaaf kan keessaas waan hordofaa turtaniif galatooma. Sirni nutti dhufe kun nurraati garagaluu qaba, amantaa jedhu qaba. Akkuma sirna minilik maal godhe gaafa ummata arsii cabsu abbaa jifaarii fi shawaa kana qabatee ummata arsii farargee akkas gochaa ture. Kunis garagalcha isaa maal godhe ummata arsii fi harargee yeroo jalqabaatiif qabatee ture. Yaadattu yeroo ta'e ummata kana qabatee ummata wallaggaa fi gujii cabsaa ture. Amma immoo maal godhe ummata shawaa kana qabatee arsii farargee cabsaa jira. Rabbi mootummaa zaalima kanas nurraa haa kaasu. Ani sodaata akkasiin qabu. Maaliif jennaani dhugaama dubbachaa jira waan ta'eef ani hidhamusi du'usi yoo du'e annaa caaluun caalu isinii galee acaaluun du'ee biyyeetti makame. Okay, hidhamusi yoo ta'e an Jawaarii olii miti jechuudha. Jawaarii fi hayyoonni Oromoo beektonni kan akka Dr. Shugguut Galataa, kan akka Yaasoo, kan akka Abdii Raggaasaa maal baay'eedha. Kanaafu Obbo Baqqalee Garbaas dabalatee hooggantoonni kun mana hidhaa jiru. Hidhaa wanti nuti sodaannuuf hin jiru. Hidhaan qoraasuma kan biraa hidhaani